Yatna sira sang Sri Aji inggih ari wau kadi punika kewentenannya nek mawasana pariyatna mekadi kewentenan lingi hide Sri Aji Darmo rare senyemang ngelon pado Saudara bakti kalau punika rares Sang Sri Aji Darmo ngelut sahaja ngaturang semah pangubakti saha tangis sangkaning kekilit dening rasodo kita Mahabara tatkalaning ngaturang semah pangubakti semalih ngeweden ngatur saho jenangis semalih doyan pengaksiannya nyuracap tanpa pegatan ledang ratu manut kapine ngatur pemekasang Sri Aji Darmo ingih pidaging ni mamitang lugro titiang ratu singgih pandita luweh gumanti palung wiratu ledang ngampuro yang buat parilaksanaan titiang ratu separi lakasana titiang manut sekadi atur titiang wau titiang sampun uning titiang sampun tahu kapining perawerti pidabda bilih-bilih parilaksanaan titiang punika nuanas waro lugra ratu nemangkin banget yukti pinunas titiang tumusang ingyan seh paswecan palung wiratu titiang punikitan jererat nunas panugrahan ratu soang sinuhun mawacana dan pejemuga mekadi kewentenan ido sang rumaga putus ido sang rumaga pandita luweh para mangkin ngerentehang del pawacana unapi sadian jane urun titiang ojah rentah del pawacanan ide yang sinuwun naudo cening Sri Aji Darmo anak ibu dewo kengken apo
ane lakar saya goyangi dewa jening Sidan bacang daging ini bapuan ama kecucat doi dewong lah raso semenio donya ni dewong lah raso semanang saya sido nyen ban bapo lakar nampinin buina sido ban bapo lakar nagingin Tuan lian ne abdi tiang inggih pidaging ni mamitang lugro yang titiang ratu sang rumah geluwe ratu singgih pandita palungui ratu boyo jesios sane jagi buat sane jagi saratang titiang Wanta aji semadi mangkin sandang tumusang paswecan palungguh pandita agung sane buat sarateng ditiang wantaje haji semadi keramo punika ratu Siada uning suara lan ambang gumanti mawiwit sangkaning paican palungguh ratu gumanti sido titiang tatas gumanti sido titiang uning orang napilwir ingyan pikayun punika taler ambak sare pidabda butawi kramone mekabehan Kuncan sarwo perani iku bilih-bilih panggu mandi titiang tata sauninga orang suara orang amak punika ingyan sarwo maurip sarwo perani mako sami tersiada pacang mesusu lantur gumanti sidor ares titiang nyelusup orang anggo sariro sang sane medue pikayon sang sane medue amak bilih-bilih suara punika sane gumanti titiang sido pari tatas nyusup ring kancan daging ni mamitang lugro titiang ratu sang merago pandita luwe bilih-bilih dan je lali titiang gumanti sido nyelusup ring sekancan murid ring sekancan gumatan gumitip di sami malih ring kancan Asio sering punika talar
sido rares titiang nyelusup, sido rares titiang puriko masusupan ring merago peragoyan utawi ring pawakan. Udah ceneng sideng bapeng Mapan kadi punika atur siro Resi Darmo mawasano kedual oleh Ido Sang Rumagopan dituluwe na udah ceneng Resi Darmo idewo yang saja buku akito nyen manut kapining tetujuan idewo sido ben bapu ceneng Reng tung liada surat bapun yen mulo sumekan idewa ne buku keton ne jani sandang selepang layah idewo dimuncuk lidah idewo ni lakar surat bapo lakar rajah bapo jening do wereng wang liane sakiwalo ane jani adonyen pengideh bapone pangsanget kapining idewo maro lantas bapo ngerajah layah idewo sing dadinya ni dewo lakar pamer apo buin lakar idewo caro jani memviralkan di media sosial sing jadi to jeneng pang ceneng Pengidian kapining ragani dewo sanang nyen pingitang sanang pesan nyen singidang pang sing ado nyen anake anilakar nawan yan werotan wang de bani apa adane nyatoyang kapining anak siorsan tau ayu wero kitu anak ngorahang mapan subuh makejang anak nawang layah idewo ne merajah sing jadi kudiang sing jadi kengkenang pasti ke idewo lakar engal ngemasin ane madan patinya neka wajangan sang nato inggih Ratu Idodane pemekas pare pamrenge sinareng sami ini mangkin ngelantur ning ayang titiang kadi punika ingyan rentah del pengandikan ide Sang Rumagonago sani meperaguyan sang padija Sang Prabu Sri Darmo mengiring mawasanem kadi do sang nato ido Sang Prabu Resi Darmo nendan purun tempal semale setato nagingin ngiringang napi luwer sane sampun ke wedal dan bawa sang
ningalantur sakewanten manut kapining ceritane puniki nenten malih baos sang titiang sida ngalantur ngenyak ketangu sapunapi raris mangkin ido Prabu Darmo kawin nur sida makadi kawentenan ide Sri Darmo Norowarno Simpang Kadi wawakin amarta wiseng maring kayuan Dewa Ratu Agung para mangkin kerasoyang oleh Sri Darmo oleh Hida Sang Nata tan pena sekadi kewewuhin utawi keteben sane kebaos kedukitan mahobaro ketibehin kekewahan kadirasa nikawit keutamaan ida taja niko pinaka wiwitan ingyan keluwihan ya to keutamaan ini turida amna bedo budal raring pesaman dana mekadi kawentenan ide Sang Prabu Sri Darmo matulak wali budal nenten jengetang hitung napi malih wargi manjeng ngapur yang Dewa Ratu Agung gelesin titiang nyeri toyang hari sesama nyujur ido Resi Darmo ngeranyeng nyujur punika burian kayun ido nemuang rasa lawan rabi manut kapining undang tetujuan ide Resi Darmo gumanti sida mecepuk nungilang nemuang pikayunan rasa lulut asih ring rabin idune mana kita ring song semua Dewa Ratu Agung ri kalau punika mawasana jumangel mana gitu duaning nyingak wenten song semut pirang nyerit ngajum ide sinali tunggil rares wenten suara nyerit semalih manut kapining pesuara punika ngajum nyumuang mekadi kewentenan ide Sri Darmo saking utama kedandoyan iwang pungkur mawiwit saking kautaman sampun mejantan pet pradewang kedana ri sejeroning pungkur wekasan
kenyamideng tur memargeng iya diastun kadi punika kapireng sinalih tunggil suara yoi semut sakewanten nenten je ketangang nenten je kehitungan oleh Ida Resi Darmo pi ketimal raris kenyong manis semalih ngelanturang hari sejeroning pemargi ya kata kayan sang sami saya waktu makue pisan makata saya waktu yen niko rares tetehang wedar ingyan daging-daging sane sido kajunuka